Assalamu alaykum şef. Qanchadan keyin qo'shqori bor? Ya bayka. 38'den. 38 mingdan so'rayotadi. Yoshlari qanday ekan? Bekitishlar ha? Yaxshi aka. Bazoringizlarni bersin. 38 mingdan so'rayotibdir tug'anlar. Tug'anlar, bu videonun arasından chiqishim sababi eng qiziq yerini aytayin deb chiqib o'tiram. 100 ming so'mlik, 200 ming so'mlik qo'chqorvorni tortganman. Meni keyingi videolarim jo'g'otib olbash uchun podpiska jana kolokольчикni jandırib qo'ysangiz, keyingi videolarim eng birinchi bo'lib siz ko'rasiz. Jana keyingi videoda Real Duba var, jana Aravash var bo'lmoqchi. Bir dana like bosib qo'yishni unutmanglar tug'anlar. Jana ushu videoni jildirbasdan ko'rib qo'yinglar tug'anlar. Jana bir dana like bosib ketinglar tug'anlar. Şef, qanchadan keyin qo'chqor boringiz? 100 ming so'mdan, ha? Bularning nimasi qanday parodasi? Kisar var, ha? Yoshlari qanday aka? 2 yoshlar. Berbergan senangiz qancha bo'ldi? Ya. Hech kim chiqarilikmi? Yaxshi aka. 100 ming so'mlik bunaka saga qo'chqori bor tug'anlar. Uruq tuqada eng so'lim bo'lguday. Hozir quyruq taraflarini tartamiz. Bunaka tug'anlar o'sha 100 ming so'mlik qo'chqori borning quyruqlari narqisi naraqa bekinib oldi tug'anlar. Shep, qanchadan so'rayapsiz qo'chqori bordi? Çok emne sizin senangiz 200 so'rayapsiz. Oho, bunun emnesi qanday? Parodasi. Bilbeysen? Parodası bilir. Araşan. Araşan mı? Taza qanday var o'zi qanday? Araşan da bizge bergende. Yaxshi aka. Berbergan senangiz qancha bo'ldi? Taqay so'ragan yo'q, so'rab ketish. Har qanday patologini aytib ko'rsangiz. Bunchaga berber. 130 ga berberingiz, ha? Yaxshi. Bunasiga tug'anlar 200 ming so'mlik qo'chqor. Arashan kerak bo'lsa, qaysi nomerlarga chalsin aka? Hozir men aytaman. O qarasi qancha so'm ekan aka? Avdal o'shundaylar? Ekoy bir sena 200 ming so'm. Oho. Qayoqdan keldingiz? Javotdanlar. Bunasiga tug'anlar 200 ming so'mlik qo'chqor. Ne degan qo'chqor, ha? Uruqtuqa eng sonunga ketuvchi qo'chqori bor. Nomeringiz? 99 milyon. 999 73 90, ha? Atınız? Quvat aka, yaxshi aka. Arashan kerak bo'lsa chaba beresizlar tug'anlar. Hozir quyruq tarafından da ko'ramiz buni. Buna tug'anlar eng sonun quyruqli qo'chqor. Assalomu alaykum aka. Qancha ekan qo'chqoringiz? 60 kemi var, ha? Tishi qanday? 2 tishi. Berbergan senangiz patolog qancha bo'ldi? Çok patologini aytib ko'ring-da, munchaga berberdim, eng o'ydan kudib. 45 ga berberdingiz, ha? Yaxshi aka. Bazoringiz bersin anda. Aka, qanchadan keyin qo'chqor boringiz? 50 ming so'mdan, ha? Yoshlari qanday? 2 tishlari. Berbergan senangiz qancha bo'ldi? Patologini aytib ko'ring-da. 38 dan berberdingiz, ha? Yaxshi aka. Tug'anlar, buna qo'chqor 80 ming so'mga berbey jatat. Bu yoqda savdo bo'lyapti hozir. Qoldirin ko'rsatishga harakat qilaman. Qanchadan keyin shep? Assalomu alaykum. 65 ming so'mdan, ha? Narxini 80 ga berbeytasiz sirtindagini. Yaxshi. Yoshlari qanday o'qiyapti bularning? 2 tishlar, ha? Berbergan senangiz eng patolog qancha bo'ldi mo ichindagilar? 40 ming so'mdan, ha? Narxisi 80 ming sirtindagi. Berbeyatasiz. O'zingiz qancha so'rayapsiz andani? 100 ming, ha? Bunun emnesi qanday o'qiyapti? Parodasi. Gisar, ha? Yaxshi aka. Bazoringiz bersin anda. Tug'anlar, mo qo'chqor 30 ming so'mga sotilibdir. Yoshi qanday buning? 4 tish, ha? Eng sonu. Shep, qancha ekan qo'chqoringiz? 35 ming kemi var, ha? Berbergan senangiz qancha oldi? Eng patolog. 24 ga berberdingiz, ha? Yoshi qanday o'qiyapti? 2 tish, ha? Bazoringiz bersin anda aka. Shep, qancha so'm ekan bu qo'chqoringiz? 50 kemi var, ha? Yoshi qanday o'qiyapti? 4 tish, ha? Berbergan senangiz patolog 40 ga berberdingiz, ha? Yaxshi aka. Shep, qanchada ekan qo'chqor boringiz? 40 dan kemi var, ha? Narxi jiltiroq 65 ming so'm, ha? Yoshi qanday anigiz? 4 tishdan 6 tishga. 4 tishdan 6 tishga o'tyapti, ha?
бербеген сенаңыз потологу канча болду? Аркандай беріп да дем. О, жылтырагын эң потолок сенасын айтсаңыз. 60-ка бербедиңизби? Өзүңүз канча сурадым дедиңиз? 65. Ошондо айткен багыңызга берип коесузбу? Могу барчы? 45тен, бербеген сенаңызчы? 40тан бербедиңиз, Жакшы. Шап, канчадан келген кочкор бар? 70тен 150ге чейин, Бербеген сенаңыз канча болду? 100 миң эң өйдөсү, жакшы ака. Булардын эмнеси кандай породасы? Алатоо, Жаңы породабы? Жаштары кандай болуп калат, шеп? 1 жаштары. 2 тиш болуп калат ошондо. Жакшы ака, базарыңыз берсин. Шеп, канчадан болду? Канчадан сурап атпайсыз? 70'ten 60'ga чейин dedi. 60-тан 70 миң сомго чейин, Жаштары кандай болуп калат? 4 tiş 6 tiş. 4 тиштен 6 тишке чейиндер, Бербеген сенаңыз эң потологу канча болду? Hadi 47 milyon bir sürü odat topluyor. Оттомго 47 миңден бербей жатасыз, Жакшы ака. 46 47 sürü odat. Булардын эмнеси породасы кандай болуп калат? Dışarıda. Кисарлар, Майыл ака, базарыңыз берсин анда. Таксыр. Кочкор бар канчадан экен? 40 миңденби? Бербеген сенаңыз потолок канча болду? Үчөөнү салекам 100гө бербедиңиз, Жакшы. Жаштары кандай болуп калат? 2 тиштер, Жакшы ака, базарыңыз берсин. Шап, канчадан экен кочкор бар? 100 миң сомдон, Породасы кандай? Афган гисары бар, Жаштары кандай болуп калат? 3 жаштары, 6 тиштер, 3-2 тиш. Потолок канчадан берди? Базар бербеген сенаңыз. 70 миң сомдон бербедиңиз, 2, 4, 5 экен, Базарыңыз берсин анда. Көм, кочкор бар канчадан болду? Же сатып атасың? 50 миң сомдон, Жаштары кандай? 3 жаштар, 6 тиш болуп калабы ошондо? Жакшы. Бербеген сенаң экөөнү канчага бербедиң? Эң потологу. 68? Эко, алдыңызбы? 68 жарымга? Жакшы ака. Базарыңар берсин анда ака. Шап, канча экен бу кочкоруңуз? 50 миң. 50 миң, Бербеген сенаңыз? 37 миң сом болды. 37 миңге бербедиңиз, Yok aldım. Алдыңызбы? Жакшы. Жашы кандай болуп калат? 4 şeker. 4 тиш экен, Жакшы ака. Базарыңыз берсин анда. Жакшы жеткизип алыңыз анда ака. Шап, канчадан экен бу кочкор боруңуз? Bunlar kapalı 70 ming. Эң потологу 70 миң, эң арзанычы? Коз бар. Var mı? Аха. Bunlar var. 12 ming. 12 миңден, кочкор бордун эң арзаны? 35 ming. 35 миң, Бербеген сеналарыңыз? O kaçtan 60 ming veriyorum. Çekedim. Аркы чекедеги кашкабы? Kaçtan değil. Таштан, набы? Болду ака. Жакшы ака. Номериңизди айтып койсоңуз. 709 Аха. 85 Аха. 78 11. 78 11. Атыңыз? Kullandık. Кыбынбек, Бұлардың... Çocuklar var çalıversin. Болду ака. Bundan başka çocuklar var arasın. Арашандар, Булар гисары же арашан? Arasan gitse ararlar. Арабаштар, Tazalar var. Çalıversin. Үйдө таза бары бар. Жакшы ака, базарыңыз берсин анда ака.